Valentino, Valentino, došao je sa Marsa donino Nikolače. Valentino, Valentino, nona mu je rekla bac to u škovace. Zoć, zoć, zoć mi nisi s Marsa doni novu dentjeru, novu dentjeru, novu dentjeru. Zoć mi nisi s Marsa doni novu dentjeru, novu dentjeru, novu dentjeru. Pa dobro nam došao brački astronaute. Evo, taman sletio. Kako je na Marsu tu? Pa evo, bile hladno, evo, zadnjih dana je sve toplije. A je li bolje nego ovdje kod nas? Trenutno u Zagrebu bolje, već zadnjih 15 godina. Polovica Valentina Boškovića, di je druga polovica? Druga polovica je zaposlena na Institutu za oceanografiju u Splitu, Branko Dragičević, i on trenutno, mi imamo pogled tu na, je li ovo Dubrovačka avenija? Je. A on ima pogled na Brački kanal, pa eto, pretpostavljam da ni njemu nije loše. To je u redu. Reci nam malo, mislim, meni je strašno zabavan i genijalan vaš taj brački dijalekt iz 17. stoljeća, je li tako? Vjerujemo da je tako. Reci nam, daj nam malo prevedi pjesmu, da naučimo neke bračke riječi ovoga. Što je dentjera? Dentjera je zubalo. Koloči su kolači. Mars je nebesko tijelo. A nona je baka. Dosta nam se ljudi javlja preko Facebooka šta su cicipjoverice, šta su skafonderice, šta je adejata. Što je to što se Adejata je ugota, odnosno magarica. Magarica na kojoj je Valentino Bošković prema predaji vukao dijelove za raketu na Vidovu goru. Dakle, on bi ukrcao to u svom dvoru, ispred kuće, i onda bi adejata, ta ugota, nosila te dijelove na Vidovu goru. To je trajalo po nekoliko sati taj uspon, ali uspjela. I njoj u časti ta pjesma Adejata zapravo. Zapravo traje i vaš uspon do Vidove gore. Koliko vidim, tek 2046. ćemo se vidjeti gore. Je li je? 2046. da. Što ćemo do tad? A do tad, pa evo, karte su u pretprodaji. Pa nabavite svoje karte, pripremite zapravo kremu za sunčanje. S obzirom da je koncert u 2. mjesecu, svejedno će trebati krema za sunčanje, dotad će se već vrijeme globalno zatopljenje. Globalno zatopljenje, sunce i tako dalje, i neku laganu majicu i peraje. I peraje. Jer more će se dignuti. Sjajno, mislim, ja se stvarno veselim, a misliš li da će korona i sve ove nedaće koje su nas zadesile proći do 2046. ili razmišljate i o povratu novca, odgodi koncerata? Proće korona, doće još gorih stvari do tada, ali evo, nadam se da ćemo se uspjeti to. Ako ne vi koji nas gledate, onda vaša djeca i unuci. Dobro, nadamo se da ćemo mi svi to doživjeti uspješno. Sad već moramo lagano u kondicijske pripreme. Kako ćemo doći do gore? Gliserom. Gliserom? Odlično. Evo, vi ste vezano za tu cijelu priču koja je, odnosno predaju i cijeli koncept Valentina, imali ste i pohvalnu akciju nedavno. Skupljali ste za palčiće. Znaš šta, iskreno, čovjek ne razmišlja o tim stvarima dok mu se ne dogode, znaš. I onda moja supruga je rodila u Petrovoj i onda vidiš da masu ljudi nema sreće da imate neke uvjete za to, i tako smo se odlučili, tako se potrefilo. Jednostavno, mi smo napravili aukciju u kojom smo dali na ponudu, dakle, naš CD, kartu za koncert na Vidovoj gori i litru domaćeg nezaraženog maslinovog ulja, jer taman je to bilo u ovo vrijeme žarišta na otoku Braču, i jedan momak iz Zadra je osvojio, on je dao najveću ponudu. To je, ja mislim, najskuplje što je iko platio za jedan CD i kartu za koncert u Hrvatskoj, ali eto, hvala mu i nadam se da je dobro iskorišteno, ja vjerujem da je. Ma sigurno, u svakom slučaju vrijedna akcija i ljudi su čuli, pa je vjerojatno i neko još osjetio potrebu pomoći. Jer je stvarno baš lijepa priča. Kad smo kod supruge, ona je zadužena i za ukulele koje si nam donio. Tako je njen poklon bio za moj rođendan i od tad samo to sviram i samo to nosim na gaže i
jako mi je lagano i ekonomski isplativo. Ukulele voli Brian May, pa hoćeš nam odsvirati možda? Brian May, Brian May, to je pjesma, jel? Mi smo mu se čak javili da on bude gost na toj pjesmi, poslali smo mu mail i onda je njegova tajnica ljubazno odgovorila da on ima obaveze s Queenom. Aha. Eto, ako je zbog Queena, onda je okej. Znam da ide na Bračko. Tako je. Pazi, ne sviramo uživo, pa nemamo ni probe ni ništa. Pa to je onako, zaduže. Mislim da smo na plaži ili na Vidovoj gore. Po cijele noći uči je iz Librota, da bi moga vidit Valentinota, gitarist Queenota, gitarist Queenota. Ostav se sinko tih nebeskih zvizdota, pojdimo ženskih kokainota, ali pape, i one biti bit gitarist Queenota, gitarist Queenota. Onda je ču apel sa Marsota, oću čut solo Brian Mayota, a oću čut solo, a oću čut solo, oću čut solo, oću ga čut solo. Odlično. Kao priča je da Brian May ne želi postati rock zvijezda, on želi biti astronaut i približiti se Valentinotu i zvijezdama, ali otac ga tjera da se uhvati gitare, da se uhvati grupi djevojaka i kokaina i da bude rock zvijezda. Malo smo izvrnuli Mislim da je to skroz u redu. Ono kao Monty Python, znaš onu epizodu kad je sin htio ići u rudare, a otac mu kaže, a što fali glumcima? To je to. Takva filozofija nam treba u svakom slučaju. Reci mi, kako je Queen utjecao na tebe? Queen je jako utjecao na mene. Zapravo zbog Queena sam i prvi put zasvirao u prvom bendu koji se zvao Plavi kabel. Imao sam 11 godina, svirao sam klavijature ovako, to su mi negdje bili na visini, a zapravo bubnjar Daniel na Braču, Daniel Capković i ja smo slušali Queen cijelo ljeto i onda smo krajem ljeta odlučili da ćemo osnovati band. A mi slušali smo onaj Greatest Hits 1 od Queena, na kazeti, tamo smo ga izlizali i onda smo skupili taj band. Nismo na kraju ništa od Queena uspjeli zasvirati, to su bili repertoar, ne znam, Đavoli, Daleka obala, 97. ili šta je bilo u modi, Tutti Frutti, ne, pojma. Dobro, ali sad U2, da. I kako je završila priča sa Plavim kabelom, gdje je puklo? Plavi kabel, a mislim je zapravo, od tad je za mene sve nizbrdo. To je bio vrhunac moje glazbene karijere. Ajde, nemoj tako. Jer smo dvije godine smo svirali u Pučišćima, u ljetnom disko klubu Mahrinac i sjećam se prvi honorar za svirku je bio 500 kuna, ali za sve članove, bilo nas je 5, znači se. I onda je bio dogovor, ok, ili ćemo sad podijeliti tih 500 kuna na nas 5, ili ćemo kupiti bubnjeve. Onda smo se odlučili kupiti bubnjeve, polovne, koji su bili izrazbijani, onda smo ih zalijepili izolir trakom svuda gdje je trebalo i ti bubnjevi su neko sad konobi na otoku Braču, čekaju da dođu u Hall of Fame. Pa to je to, gled, nakon 2046. ja sam uvjerena da ćeš ovoga se obogatiti. Biće jedna izložba, da, okej. Ali evo, sad na ukulelama možeš i Queena nam malo odsvirati. Queen, da, oni nemaju puno pjesama na ukulelu, ali Brian May ima, da. Good Company se zove. Pjesma s albuma Night at the Opera. To meni super album i super stvar. Take good care of what you got, my father said to me, as he puffed his pipe and baby bee he dandled on his knee. Don't fool with fools who turn away, keep all good company.
happy to my very good friends and me. Play all day with Sally J, the girl from number 4. And very soon I beg her, won't you keep me company? Ooh, ooh, ooh. Come marry me forevermore, we'll be good company. Now marriage is an institution, sure. My wife and I needs nothing more. All my friends through the years by and by disappear, but we're safe enough behind the door. I flourished in my humble trade, my reputation grew. My work devoured my waking hours, but when my time was through, rewards of all my efforts, my unlimited company. I hardly noticed Sally as we parted company. Ohoho, to je to. Bravo, Josipe. Da, ima još onda dva versa gdje on ostaje sam na kraju i sjeća se riječi očevi keep good company. Tako. A mogu bi to na brački ovaj vaš dijalekt prevesti? Možda bi bilo okej. Kad uvatim vremena. To bi bilo vrlo zanimljivih riječi, vjerujem. Kad smo kod dobrog društva i kod utjecaja koji su, odnosno tvojih uzora, ja ne znam zapravo koliko ti bendova sviraš, je li ima broj ovoga sad? Ja isto ti se nekad probudim u znoju. Pa mislim, moj problem, a i zapravo je ono, sretan sam zapravo šta me ljudi zovu i šta im ne mogu reći ne. Tako da gušt mi je svirat i čak i kad mi je teško, onda se sjetim, ok, ba bar ne radim u nekoj službi za korisnike, od 9 do 5. Pa mi bude drago, zapravo da, Valentino je autorski band, Kensington Lima je isto moj full autorski band, član sam benda Buđenje, član sam Beatles Revival benda iz Rijeke i zasviram zapravo još kome god pozove. Zove me Aljoša Šerić, lani da snimam njegov solo album, ja sam tovario bas gitaru i išli smo u Sloveniju snimati njegov album, tako da eto. Sad si s Belanom radio nešto isto, što ne? Tako je, Belan je bio na mom... Belan, ja smo iz istog mjesta na otoku Braču, to je ta bračka veza. On je bio na koncertu našem... Je li bio na Plavom kabelu? Pa vjerojatno je. Ne znam, ako nije, on mislim da moraš razgovarati. Da. Bio na koncertu u Ksetu i poslije koncerta je bio after u Limbu. I naravno, kakvi su već afteri u Limbu, on kaže, super mi je ova tvoja stvar Summer's Gone, ja ću snimiti. Ja kažem, naravno da hoćeš, misleći, eto, to će ostati tu večer. Međutim, Belan mi šalje demo do 2 tjedna s pjesmom, moja glazba, tekst na hrvatskom, Lito umire. I eto zapravo, ako mi je trebala neka nagrada, neko priznanje, mislim da bolje od toga nisam mogao zamisliti. Josipe, otkud ti? Eto, nešto se dogodilo, ti si povukao sve na Marsu, tu se nešto pošemerilo i eto, promijenili smo lokaciju. Limb, Mars, sve to, tu se, kontinuum se poremetio. Ja mislim, kad odsviraš onaj uvod od Laku noć Luigi, Laku noć Bepina, na ovim koordinatama Muzeja suvremene umjetnosti, da onda jednostavno... Ne, jednostavno se nešto dogodilo. To je to, fin je ovaj prelaz. Josipe, sad smo spomenuli sve, ne sve, ali veći dio suradnika, ali sad si aktivan sa Kensington Limom. Koji su planovi? Uvijek mi se jezik spetlja pa to moram. Nisi jedina, da. Malo ne. Čak su, rijetko gdje sam vidio točno napisano naslov. Pa mislim, to ti je zapravo jedan moj autorski projekt, pjesama koje su se taložile s vremenom i tu mi je super da sve mogu, a ništa ne moram. Ali evo, imamo band
lijepo nam je i onda kad smo već se skupili, kad nam je lijepo, onda smo odlučili tu i tamo zasvirat. I evo, kad već pričaš o planovima, hvala ti na tom pitanju. Nema. Jer sljedeći plan je nastup u Laubi na festivalu Nesvrstani 18.6. Pa eto, svi vi koji ovo gledate prije Laube dođite, a svi koji gledate posle Laube, super je bilo. Vjerujemo, gledaj, kako barataš s ovim koordinatama i svim paralelnim svemirima i bendovima, to je to, tako da ne sumnjamo. Koji je bio zadnji koncert koji si održao i gdje je bilo? Zadnji koncert je bio s Kensington Limom. Da, zapravo imali smo nastup za Valentino s buđenjem u Trilju i onda tjedan dana kasnije je bio nastup s Kensington Lima u Splitu, u Cirkusu. I mi smo nastupali ne sluteći ništa. Sutra dan kava na Bačicama i put u Zagreb i od onda blackout. Kako si preživio? Kako je bilo doma? Pa doma je zapravo, znaš šta moja žena kaže, čak će nam i falit zbog nekih stvari, jer doduše, izolacija s malim djetetom je drukčija nego izolacije s Netflixom i stripovima i YouTubeom, ali bilo nam je lijepo, iskreno. Mada ne bi da se više ponovi, ali eto, ne mogu se požaliti. Naučili smo puzat, naučili smo grist daljinske upravljače i tako. Čak i ovaj ukulele stradao par puta. A je, što je bilo? Da. Pa Frane 10 mjeseci od prije poznat policiji je istražuje sad stan, istražuje instrumente, dobio je svoju gitaricu plastičnu. A i ovo mu je taman po mjeri. Da, a ova mu je draža, najdraža od svega. Koji su planovi za ljeto? Znači sad je Lauba, jel imaš neke planove za ljeto, jel ideš na Brač, jel ideš? Planovi su postojali prije korone, međutim sad ih više nema, što je i dobro u neku ruku, jer sad imam slobodno, moja je, ajmo reći, sreća da imam posao, dakle nije da se bavim glazbom isključivo kao jedinim sredstvom za preživljavanje. Tako da imam posao i to što nema svirki mi, žao mi je, ali eto, ima ljudi kojima će to puno teže i ozbiljnije past, nažalost. Svirke, zapravo sad si me posjetila da moram nazvati te ljude s kojima smo dogovarali svirke i vidjeti dobro ili stoji, 21.7. u Novom Vinodolskom, ne, okej. Idemo dalje. Drago mi je da sam te potvrdila. Da, hvala ti. Premda day off ljudima zapravo neće tako skoro trebati, barem ne većini, ako izuzmemo ove koji neće ga moći ni dobiti. Budući da day off će sad biti vrlo uvijek mislim da će imati neke nus pojave na spomen day offa. Mogli bi mi završiti sa day offom. Sa day offom mislim da je okej. Da se odjavimo i hvala ti što si nam donio sve ove paralelne svemire i uljepšao nam dan. Da, hvala tebi što ste nam pozvali. Evo, čak na 2 lokacije smo danas bili u samo 10 minuta. Day off is always nice, even when you're doing nothing. Day off comes in handy to take away the mind of things and stuff. Day off, I wouldn't mind. After all the troubles you gave me, I'm off, or I'll go crazy. Buy my ticket for a ferry ride. One time I'm in London, the second time in Spain. Actually I'm in the park, whistling Penny Lane. One time I'm with Julie, the second time
like we're winning for the first time. Day of